tuk chuak nuam ule Vawiin nun kong Hruaitu tan Thil tha Chanchin Lawmawm Thlentute ke chu avamoi em ti hi thupuya kan mangle do nanga amasa in rombung som chang som le pangathu hi lo ngai thale masa ila tir an ni lo chuan engtin nge thuan thilang Thil tha Chanchin Lawmawm Thlentute ke chu avamoi em ti jek ang khan lalpana thu mal som ro se amen. Vawiin hi BCM ma chuan missionary Thlenchampa ani a kum sangkha zakwa pathuma khan Joseph missionary masaber sap upale pubuang ate kha avai ni nan tlabung lamatangin Mizoram anron lut non le kha ni a he an local vai ni na a Mizoram leilung anron ra ni he Mizoram Baptist ko ran chuan missionary Thlenchampa kan ti a hemini pual thupui manghian lalpan ko ran mindin chan kan hriat thar le nan toy te devotion kan nei le lok do nani Chanchin Thlentute missionary te hi tutan po anrong bol sakte tan hianin anhlu ema ama kan lalpange po bozong pathian adam khoyange om titu khani a suala tuto pathian an chia phurto ten mal somna an chan le theina na Abraham akal tlanga nangma chon le nam tin an la thovengang tia thulo tiam to tu kha pathian makle ropui tak pathian missionary ani kan ti theyang afapa he khovela bozong tura lotirin lali songe po leimi te chan damakan om theina na missionary martarani a panung chuan mitira ti te mitir tu du zong chu ka choni ti te lali suan muntam taka asoya pa tir chua missionary ro puyani a ti chuan kanali suan chatuana boral mabak te athisana min tlanin achandam na lo taka pomtu apiang te nena pathian fa te ni theina right of sonship min pe ni chung mi te chu pa in ke mitirang bokin katir che uhi ti in mitin ta tur Chanchin tha puang dar turin ke ni ho hi min ko veta ani ko ini ti hi ihreto ngayem akhiate chu ankal chuak maya ko ni in hreto ngayem ti hi lawin zot non le te le kan missionary pungura hi kum upatakin min ladam puya Tripura fil khopakhat bijon nandi ya khuanin alu tir khan an lo du lo hle maya an lo chuakani nima sela ani chuan Chanchin tha hril tura pen chuakani wangin lo du lo ma sela ka om e mai te in thim nuwa alut non le a kel ina patling kha ariak ringot mayani a omli ngara annuwa midang anron lut zela tuna chuan a khopo min Christian an lo nita ani aro pui khop mai pathian thu kan zirpui kan u kan pa ni bok tuna India Mission Association Hyderabad office secretary na thokmek India rama ko ran rang te mission uaka kan tho ho na a secretary Nilaini mek hi Maharashtra a missionary ni tura achuk tir khanin mi bong in bang ringin bang thum a in pin chapaterute in a in chung chu chauka ania sitting room ani ngala bedroom ani ngala room thran po om chuang lo chu tiang chuan ma ni thiam anga in khor pomin tlom takin bula juk trana ma selal pan amang na sa mani Reverend Lal Thanza vate chung ko po hi anni a Thailand rama akha namjinga Chanchin tha an zukril tir khanin an nam all view kha alat niam ma fa phir pai te kharam huai na thowa ngain anti hlum zel thina ni ome annu le pa te po khochunga om an phal saklo hiala chutianga ram huai hlau tak nam kha anni a ma se kumsom ni tha zet Chanchin tha nen an thut chil nuwa chuan Christian an lo nita a an thil khir dan po adang tazar maya Christian thatakan lo nita ani ko ran nung takan lo ni chhota
Christian la nilota ila mizo te hi vena hian Indian nam lian zok te kara kan inje ral lo po in kan tu le kan fa te chu Daniel Malik te Sunil rin omate puja ram hlui pachuaw ti vel te kan ninok mai theni chutiang anga in cho pol tak chuanin mizo te hian Bengali tong te nen kan cho pol to mai thei nima sela ahun taka pathianin sap upale pubuang ate zo sap hluyate zo sap tharate le mi rang rang zo sap missionary te min ron pe a thil tha chanchin Lawmawm Thlentute te hlut zia hi avan na sa em tir u mizo literature kan neya khavela le khabu a thatin reng mai ziak nam kan lo ni veta a mizo tong hi mizo te om chung chuan adai to don lo heng zong zong nam anga kan din chuana le kan identity kan lavon nun thei na hi thil tha chanchin Lawmawm Thlentute zo sap missionary te wangkha ani chiang em mai ni unaw du takte u ho u Vawiin hian chanchin tha min pe ka wang le chanchin tha ron Thlentute missionary te awangin ti tak zetin lalpa hna lom thu isoi le ang u chu chawani lo tu te emotan tak missionary kan ni ve thei ti hi in ria ila missionary ril rupu in mani na a rin om takle dik takin ithok zelang u thil tha chanchin Lawmawm Thlentute ke chu avamoi em tiang khan tu te emotan ke ni po mal som na ni turin missionary ril ru vena hian puthar le ila he chanchin tha thlen chama hianin pathianin arong bol turin min du ve pathianin min ko ve ti hi hethar le ila pathiana kan chan vo dik tak kan chan theina turin he thu cha toy te hilal pan kan zatan mal som thar le ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu I chanchin tha ron Thlentute te awangin tukina hian atharin inhena lom thu kan suinon le e chanchin thamal somna kan don zong te hi kan chiar siang lo atam to lutuk lalpa I chanchin thain ram hoya bowa ram hoi chunga thunei namin pe a I mingin lalpa thunei na te kan lo nei ve ta a I mingin I ram dinin omzela sitana kulte che in omzela I ram zauna na hezo ram ring tu te min man vedu wang hian lom thu kan suinon le ani vena hian thil tha chanchin Lawmawm ron Thlentute zo sap missionary te awangin inne na lom thu kan soya anma ni anga tu te emo nam ta na chanchin tha chidar tu antana mal som na kan ni ve theinan ra chu tur nam I khan le izon chu zoram mi puite ne na hian aram thim ve na vena hian atharin min peliang che lali so Krista mingin inne na kan ron dile amen